Oko 6. sata po svoj zemlji nastade tama i potraje do 9. sata. U 9. sat Isus izglasa poviče: Eloi, Eloi, lama sabaktani, što znači: Bože moj, zašto si me ostavio? Neki od prisutnih, kad su to čuli, rekoše da zove Iliju. Tad Isus jakim glasom uzvikne: Oče, predajem svoj duh u tvoje ruke. I nakon što to reče, izdahne. Na to se zastor u hramu razdere i prepolovi odozgo nadalje. Zemlja se potrese i spilje se raspuknu. Grobovi se otvore, a tijela mnogih usnulih pravednika oživješe. Poslije Isusova oživljenja, oni izađu iz grobova te odu u sveti grad i pokažu se mnogima. Kad je kapetan, koji je stajao naspram Isusa, vidio kako je izdahnuo, reče: Ovaj je čovjek zaista bio Božji sin. Bile su tu i žene koje su gledale izdaleka. Marija Magdalena, Marija, majka Jakova mlađeg i Josipa, te Saloma, koje su ga pratile i služile dok je bio u Galileji. I mnoge druge koje su s njim došle u Jerusalem.